Dobrodošli na naš kanal posvećen turskim serijama. Danas nastavljamo priču Noćna priča od 11. do 15. epizode. Ljubav i izdaja, iskušenja i porodične tajne, sve se isprepliće u ovim dramatičnim nastavcima. Prije nego krenemo, podsjećamo vas, mnogo vas gleda naše videe, ali još nije pritisnulo pretplatu. Nama to znači ogromnu podršku, a vama je samo jedan klik. Pretplatite se i nastavite sa nama ovo emotivno putovanje. Epizoda 11. Svaka sudbina je zarobljena u svom vremenu. Mahirovo iznenadno putovanje u Ankaru šokira sve. Rastrgan je između dvije zakletve, one koju je dao ocu i ljubavi prema Canfezi. Na jednoj strani uvjeren je da ga Canfeza ne voli, ali od nje ne može odustati. Na drugoj strani zakletva ocu koju još uvijek osjeća kao teret. Kada mu vraćaju mjesto komesara, Mahir donosi sudbonosnu odluku. Na povratku iz Ankare, on odvodi Canfezu od Selima i vraća je u Denizli, na mjesto gdje je sve počelo. Sada je red na Canfezi, hoće li poštovati sve obećano ili će se njihovi putevi zauvijek razdvojiti. Epizoda 12. Tvoj put neka bude otvoren. Dolazak Canfeze u vilu ponovo mijenja sve odnose i unosi nemir. Ferman i Sevde napuštaju kuću, a Selim, opsjednut i slomljen, u svom ludilu postavlja bombu u Mahirov automobil. Canfeza, uz podršku majke Sureje, pokušava da pronađe svoje mjesto u vili i da ponovo osvoji Mahira, kojeg voli svim srcem. Ali dok se trudi da izgradi novu snagu i povjerenje, otkriva veliku tajnu porodice Yilmaz. Ta tajna pokreće lanac događaja koji završava strašnom nesrećom. Epizoda 13. Ko nema trn u stopalu, ne može osjetiti miris ruže. Nakon svađe, Canfeza odlazi kod oca, a Mahir potpuno poludi od straha da će je izgubiti. Iako ljut, shvata da ne može izdržati ni jedan dan bez nje. Kada je pokuša vratiti, Canfeza postavlja uslov. Od Afet traži nešto izuzetno teško, čime otvara novu borbu za moć u vili. Afet, iako nevoljko, pristaje, a time se u kući pokreće rat između generacija. U isto vrijeme, Mahir otkriva mračan Selimov plan. Ovaj put odlučuje da zamijeni uloge, lovac postaje plijen. Ali da li će na kraju Mahir uspjeti okrenuti igru protiv Selima ili će i sam pasti u njegovu zamku? Epizoda 14. Led i vatra Selim, poludeo zbog situacije u koju ga je Mahir doveo, na putu do vile pregazi djevojku svojim automobilom. Taj trenutak mu mijenja život. Iz krivice i šoka odlučuje da je odvede u kuću i brine o njoj, nesvjestan da će to otvoriti vrata novim traumama. U međuvremenu, Sare, saznajući sve o ljubavi Mahira i Canfeze, odlučuje da sa Salihom pokuša pomiriti ovaj par. Zajedno odlaze na kampovanje, avanturu punu iznenađenja. Dok Mahir polako omekšava prema Canfezi, ona i dalje nosi gorčinu. Ipak, njena ljubav prema Mahiru je toliko snažna da je spremna dati život za njega. I upravo u tom trenutku Kursat stavlja pred nju najveći test. Kome će biti vjerna, ocu ili Mahiru? Epizoda 15. Mala Hanuma Canfeza rizikuje svoj život da bi spasila Mahira i time ruši ledene zidove unutar njega. Ali i dalje je ljuta i povrijeđena. Dok traži odgovore, počinje osjećati da nešto duboko povezuje nju i njenog oca. Kada odgovore ne pronalazi, odlučuje pratiti Mahira i ulazi usred policijske operacije i nesvjesno izaziva neočekivanu ljepotu i preokret. U isto vrijeme izbijaju novi skandali. Fermanovo vanbračno dijete, Afetgul, stvara veliku zabunu. Skriveni test za trudnoću pogrešno se pripisuje Canfezi. Kada porodica Kilimci dolazi u vilu da zaželi brz oporavak, počinje rat među ženama u kući. Dva suparnička klana, Yilmaz i Kilimci, sada su primorani da pronađu zajednički jezik, makar i na iznenadnoj proslavi za bebu koju su svi pogrešno pripisali Mahiru i Canfezi. Hvala vam što ste ostali sa nama do kraja prepričavanja 11 do 15 epizode serije Noćna priča. Ako želite nastavak i nove epizode u ovom stilu, obavezno se pretplatite, lajkajte video i ostavite komentare. Vaša podrška nam je najveća motivacija.